Serchhip District Task Force on Immunization le ANAEMIA MUKT BHARAT Steering Committee chun THUKHAWM. VANRAMCHHUANGI HOVIN MGM MEMBERTE le Serchhip PHAI LEILET NEITUTE INKAWM. Serchhip District Hospital GYNAE DR.LALTHANTLUANGA aronomdon. Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR ngai thla ang chair to lel du lai. Voin khan Serchhip District Task Force on Immunization le ANAEMIA MUKT BHARAT Steering Committee chun Chairman Pu David LALTHANTLUANGA District Borsap HOVIN and THUKHAWM. India Sarkar chuan an shileng in kai chon theila ka himnan no pangzong zongin ahun taka vaccine an laki angai poimo hle a tun naya measles le rubella nate India ramachang umbo watuma wangin ngorle zwala malak me kani a rampuma vaccine hi around thuma chenin ala theitur chin nu naw pai chang no pangzong zong ten mai haulova ahun bia vaccine an lak theinan ram manna siamani Serchhip District chunga hian round khatna nei zo to ani a ugas ni saria changani sompa ni chungim round khatna hi nei ani round ni na hi September ni som pakhat atanga ni som paruk chungin nei tura ruam manani a round thumna chu October ni kwa atanga ni som pali a nei ani ang measles le rubella na umbotum ani wang hiam immunization special drive kalpuini a kumdanga chono pangkum ni hnuailam target ani lain kumina changi ro chono pangkum nga chin hnuailam zong target ani ta thung nu nau pai ke hne na hian TD vaccine pack ani bok no pangle nu nau pai ala tur chin zong zongin vaccine an laki memti and TURIN survey nei chinani a health worker tele asa te ba ka an ganu wadia thok tu te poin he survey a hian an pui china vaccine lak mabak engzat nge omti le an lak lo chan te zir chiangin vaccine an don nge theinan remchang an siam sak chinani Deputy CMO DR.LALTHANTLUANGA kimi chuan first round ni zota kan thil ton te soim sakhotila wanga vaccine ladu lo omchin te zinga po voitam tak an kalchil nuwa ladu an omti a reporta kumina changa online reporting an kalpui chan thule vaccine an peka piang in report hi munle muna internet kaltlanga an zialu ngal zel thu ngai thla kani ANAEMIA MUKT BHARAT Steering Committee THUKHAWM ne zui ngalani a National Anemia Control Program nuaya kalpuin thisen tlak chamna anemia laka Mizoram mipui te kan filim na tura be pui thak me kani Sarkar lai pui chuan kumsang hi som paria September thla khanan local pui chan to a Mizoram airo hemita na dam doi semtur iron folic acid chu Mizoram in kan mamo zat kan mu lok theilo wangin March ni som thum sang ni som ni pakhat khan kalpui chan ani nausen tharuka changa thasom nga pakwa te chu lom khata thenin lomdanga kumnga achanga kumkwa apathomna kumsom atang kumsom pakwa apalina me chia kumsom ni chang kumsom ni pali apangana nu nau paile nu nausen pomte hne na iron folic acid thi sem chinani Vain meeting a hian hedam doi sem chuana konga ma an lockdown li har sat nan to tingai thakani a school no pangjing iron folic acid sem chua sa report chu ahun taka don kim ani chin lo wanga har sat na an to chu tun lai thiam na internet mangchang kaya ol sam zok le kim chang zoka report the lu dam tur ruam man na meeting a hian an siamani Vain khan pi vanramchhuangi HOVIN MJA member tele Serchhip PHAI LEILET NEITUTE INKAWM Vain khan Serchhip Press Club Center for Environment Social Justice chuan pi vanramchhuangi HOVIN Serchhip thuthar thedar tu tenen INKAWM na hunan manga Serchhip PHAI LEILET NEITUTE INKAWM na hun thatak an mangani heguna hian puzo muan namte president FMC zolpi zau chuan INKAWM na an nei chantile NEIHDCL kong laina leivunga wang har satnan to sang te soya pi vanramchhuang in Mizoram hun sang mason nan hatho wanga lo NEITUTE har sanato a ma an lockdown te soya Serchhip LEILET NEITUTE ne na chingin an har sanato sang te soin a ma lockdown turte an soi ho ngal bok hemin hu hian Serchhip PHAI NEIHDCL leivungin LEILET ati chiat dan te amuna kalin an en ho ngalani Vain khan first MLA trophy inter school challenges sang ni somni pathum LAWMAN sem ani a bial to MLA pulal do amanam han pui
First MLA Trophy Inter-School Challenges Result Puan le LAWMAN SEMNA hi voin chonudar khat khan sub headquarters YMI Conference Hall Serchhip Bazara nei ania Puvanil Chanchin Trishil Moy President Serchhip Teachers Association chuan kai hruaim John Vanil Venzela Secretary STA Nenatring report ngai thakania Kualian pulal duoma bial to MLA Nenatring to soing ngai thakani Primary, Middle, High School le College level inti siakna ti chat nena LAWMAN ahlan bok Serchhip District Hospital a hunrei tak mei che doctor omlo nu in gynae doctor DR.LALTHANTLUANGA da anidon Hunrei tak Serchhip District Hospital in gynae doctor anei tolong nu in Nimin Khan Mizoram Sarkar Health Department chuan thu chwa siamin Aizawl Civil Hospital a gynae Mesilam Doctor Omlai, Dr. C.LALTHANTLUANGA chu Serchhip District Hospital TURIN order ti chuak ta a Serchhip khotlang tan thil lom takani Dr. LALTHANTLUANGA hi Senior Grade Specialist Subcadre ani SIAHA District Electoral Officer in by-election NEITUTE PAHNIH ATAN draft electoral roll at TLANGZARH Voin chomadar som pakhat khan pulal munsang namte district election officer le district borsap ni bok chuan DC mini conference room a July ni somsang ni somni pathum qualifying date manga tuan draft electoral roll at TLANGZARH he electoral roll TLANGZARH ta khi by election NEITUTE PAHNIH 22 SIAHA East 1 MDC constituency le New Cycle Village Council constituency atan mantur ni im final electoral roll hi August ni somthum sang ni somni pathuma TLANGZARH turarwa manani pulal munsang namte DO chuan India ram chu mipui thlantlin te ro rel naram ani angim mipui ten an IO ro rel tu tur an thlan thin chu thilpoimo takani ati mipui te po an IO an thlan na konga ril ru thiang lim tak pu chunga vote an thla ka poimo hle a ngai tuana fim tak nena an IO thlang thin turina cha vote thak chu khwale tui tha ni na ni angim vote nei zong zong te vote thak vek turina soma political party sang sang te po in thlan na fel phai le thiang lim tak nei ani theinan thopuya somin du sakna hlan ngal SIAHA East 1 MDC constituency electoral roll ming thun lu le bel emo ming pai emo achung ming emo kumemo le adang diklo ti dikdu te tan form 3 le form 4 mangin August ni somni pathum sang ni somni pathum ral ma ngeim assistant electoral registration officer emo block level officer te dil na hi thelu thei ani New Cycle Village Council constituency electoral roll ming thun lu le bel emo ming pai emo achung ming emo kum emo le adang diklo ti dikdu tu te tan form 3 form 4 le form 5 mangin August ni somni pathum sang ni somni pathum ral ma ngeim village level officer nena thelu thei ani Voina electoral roll TLANGZARH ta ka changalan danim SIAHA East 1 MDC constituency a hian vote nei mechia sangkha zali somkwa pasari mi pa sangkha zan hi somriat pali an vain mi sang ni za sari somriat pakhat an oma New Cycle Village Council constituency a hian vote nei mechia somnga pakwa mi pa somnga pali an vain vote nei mi za som pathum anom bok ani SIAHA East 1 MDC constituency ERO tan pungur thansang ruat ni im AERO tan pulazwilian ruatani New Cycle Village Council constituency ERO tan pujelal mashwai ruat ni im AERO tan pulalrem ruata khiti ruatani bok Voina draft electoral roll TLANGZARH ta khi political party IO local comte nena kopi khat cheu pulal munsang namte district election officer chuan ahlan ngalani Nimin Khan Sports and Youth Services Department le MZP Trangkopinan BUATSAIH U20 meet chu HNAHTHIAL nei ani Sports and Youth Services Department le Mizo Zirlai Paul MZP Trangkop BUATSAIH Voin Khan Electric Veng Community Hall HNAHTHIAL U20 meet on nationalism patriotism and development nei ani a bial to MLA le minister ni bok Dr. R.LALTHANTLUANGA chuan khwalian ni na manpuya zo na thlaktin unaw na le in mangai na hi geographical boundary in adaidang theilova thinlungin kungkai na le ataka che chuan hi ramle nam mangai na dik takani ti khwalian Dr. R.LALTHANTLUANGA minister chuan nationalism chu nam ril ru pu jingot nilovin ramle nam ta na pen chua
mani mai ba ka midang telai na le ngai sak na lan chwa tir thin hi ni ti im namdang laka mizo ni tinwam tu le choi sang fo tu chu tlom ngai na ani thu so in zofa kan ni na anga kanin mangai na hi a hlu in a thlamwan pui oma vonun zel atulani ti in Mizoram le nam chiat le thatamo phur tu chu a chunga cheng tele zofa ti kam ni thu soi bok ani NEIHNA U20 meet ne ya hian MZP headquarters NEIHNA president Pukelelzar Zovachuan in lomna thu soin MZP general headquarters president Pulelnun moi pautu in keynote address pe in Pulelnun Trauma Fan I advisor MZP general headquarters chuan speaker ni im nationalism patriotism and development chung chang soifia MZP headquarters NEIHNA secretary Pujimile Rosang lom thu soin huna khareni Vain Khan MZP CHAMPHAI headquarters BUATSAIH Career Guidance Program CHAMPHAI Collation ei chu CHAMPHAI North Belt to MLA Dr. ZR Thiam sang na man pui Career Guidance Program a hian Higher Secondary School Zirlai Tentela Puvanel Vuraral te Assistant Commissioner Excise and Narcotics Department Pivanel Nunpui Ral te SDC CHAMPHAI Ral te Zoding Liana Advocate le Francis Lelmel Somasailo Entrepreneur te Resource Person ni a Civil Service, Law and Judicial, Entrepreneurship chung chang te ba ka rui hlo omna chung chang an zir hawa zona le chana hun thattak an mangbok ani Career Guidance Program hon nei khoma hian Dr. ZR Thiam sang a chuan thu soin COVID-19 shileng awang harsana na satak kam to nu a Mizoram chuan harsana khir tak engawazat lir ngeng vokshileng Fall Army Wam Ramri boina Myanmar le Manipur boina wangaral tlante boy pui chawanga ya hengte wang hian mason na te po du angim a tho chak theilo ani ati a heng hars na sang kara hian sarkar chuan thei top chu azelim zirna kai hnui rural te po ruam man bel zel ani a CHAMPHAI chuan MYC coaching center ruam man to ni im mega hybrid IAS program kalpui me kani a CHAMPHAI nursing school po pe fel to ni im naktuk maya health and family welfare minister Dr. DR.LALTHANTLUANGA na hongdona Hemi baka hian CHAMPHAI Medical College le MZPU Eastern Campus hon ani theinan malak zel atum thu CHAMPHAI North Belt MLA chuan soya Zirlai te zuram le nam veina thinlung an nei chove tul thu soin an thiam na len theina te khotlang mason na ta na mantum zel turina cha mizo Zirlai te thlawang hau ko nga le ram le nam hum hal ko nga MZP chu amato nga omin waisan takin ma an la thin chu fakomati takzet thu po soin khotlang ta na an na tholen in pek na wangin an chunga lom thu soi bokani Rural Development Minister Pulerwat Kimachuan, Rural Development Ministry Dormekin Nimin Khan, Silas Kumar Singh, RD Secretary to Office Komin, Mizoram Mamote Soipui. Union RD Secretary hian RD Noi Cluster Facilitation Project CFP Kaltlanga Ministry lamin Mizoram tana poisa an la pek chwalo ang te po karle lama chuan ron release man antum thu minister hishil bokani Rural Livelihood Mission Noi scheme pakhat Ajivika Gramin Express Yojana AGEY Thingtlang Lama Self Help Group 10 Ezona tanan mantur le theipek chwa chungchang po Mizoram tan an release thwai tur thuashila Hemi tan hian ministry lama a khoitu te po secretary hian minister nena an income lai hian sanction po boipui ngal turin thuape ngal bok ani Union Rural Development Ministry Secretary hian Mizoram ron kalachak thu minister hi shila in thanma nge ron tlotum thua soibok ani RD Minister Pulerwat ke mahi PHL ro thangpui Joint Secretary RD Department Government of Mizoram in a choi omani Katizong khatsan chen thar kan puan the te chu ni e